Madyambe namuntlha eka Angula ya Vutivi hi langutisa project ya mati emugangeni wa Role eBushbuckridge leyi nga tshikiwa eMpfhukeni. Contractora na sweswi i tirhe ntirho. Ntirho lowu nga wu tirha wu helanga na mati ma kona sweswi. Ntirho lowu nga wu endla ku fikile ka 20% and then vona va kotile ku hakela mali yo ringana 30 million. A ni tivi swa ku masipala i nyika njhani munhu project a nga ri na mali na. So hi ku komisa mucontractora u balekile i siye project yi nga helanga. Hi marito man'wana ni vula swo swa ku mucontractor u balekile. Amamkela eka Angula ya Vutivi vito Nsuku Roland Baloyi. Xiphiqo xa mati emugangeni wa le Role eBushbuckridge xa ha ri kule ni ku fika emakumu. Project ya mati leyi nga durhela mfumo 30 million wa tirhandi yi yimile endzhaku loko n'watikontraktara a nyamalarile endzhaku ku hakeriwa. Ematshan'wini ya mati vaaki va losala ni magoji ni tiphayiphi leti nga pfuneki nchumu. Muteki wa mahungu wa Angula ya Vutivi Wisani Makhuvele wa lavisisa. Lani hi le mugangeni wa le Role. Mfumo wu tirhise ku tlula 30 wa mamiliyoni ya tirhandi ku nghenisa mati eka muganga lowu. Kambe pfhumba rero a ri tlhaveriwangi hi dyambu. Namuntlha vaaki va le Role va dlawa hi torha. Project yi tshikiwile eMpfhukeni ku ri hava ni thonsi ra mati. Kambe mukontraktara u hakeriwile. Vaaki va ri project leyi a yi talele hi swiphiqo. Contractora na sweswi i tirhe ntirho. Ntirho lowu nga wu tirha wu helanga na mati ma kona sweswi. Hi le ku vileleni ka ku va mati ma kona a ma humi mati tiphayiphi va vekile a ti na mati. Hi leswi hi swi vonaka ka mukontraktara loyi a nga va a tile lani. Se sweswo swi endle ku community yi vilela ya hi vilerisa mhaka yoleyo a hi na ku tiva ku na ku suka kokwalani sweswi hi fanele hi ya kwini hi endla yini. Ku na ti-problem to tala ti nga humelela xikarhi ka nkarhi endzhaku ka loko va twananile na vaakatiko. Van'wani va kona va nga holi, van'wani va hola, va pfa va strike va nga as leader ya community. Hi ve na ti-problem ta ku va hi tshama hi solva na ti-problem ta ku va hi ta tenga milandzu ya ku why vanhu va nga holi. Va khiya gate vanhu va nga holi. Sweswo ku fanele swi ve swi endla ku community yi nga fambi kahle. A hi na tshembo ka yena sweswi mukontraktara luya vona a nga swi kota ku va yisa mahlweni ntirho hi ku leswi a nga tirhisa swona a nga tirhanga kahle. A nga tshembekanga ka vaakatiko, a nga tshembekanga ka vatirhi va yehe hikuva a nga va holeli hi nkarhi lowu faneleke. Vaakatiko a nga va nyiki service leyi va yi nidaka ku va a va fanele va yi kuma a nga va nyikanga yona. Khale ka vatirhi va byele xiyenge xa Angula ya Vutivi swivangelo leswi nga tsandzekisa project. Leri i thanki lera fanele ri supply community mati. Fakeri ku lera fanele ku endliwe roho a kombeliwe ku hi January a teki a mobile crane tlakula leriya. Ku na tinsimbi ti fanele ti nghenaka la ni kota ku ri va henhla. Se hi leri a nga tsandzeka computer roho ku ve ni kota ku kumeka mali. Masipala loko hi ta rhumela munhu hi January a tshembise ku hi ta thanki leri 1.6 million. A yi kota ku hi khavhara mali ya security swa hina la sayitini laya. Se hi leri a ri helanga thanki xota ku ve ni ri tlakusiwa ri ya henhla i tsandzeke ku hayara a crane ntsena. Masipala mi nyike chance a hayari crane ku va na preparation ya thanki ri va ri henhla se then a faka certificate i tsandzeke sweswo. So a ri fanele ri susiwa leri takiwa la hi crane. Crane leyi ku na tinsimbi fa nghenaka la ti ya henhla ri mounteliwa henhla. Se from le henhla le se crane tlakula thanki ri veka le henhla leyi loko se va ri mountini va ri balancini ri yime kahle se va faka certificate lexiya. I mali leyi a va endle favor ya ku a faka hi holela hi yoho ya thanki leri for sweswi. Loko a ta ze a vula a nga khulumi ntiyiso a ku a crane stake a Graskop jikijiki a crane yi le June. So every week hina i byela switori swa nyuwana, every week i byela switori swa nyuwana. That is why ze ku i next week. So ku hetisisa thangi ntsena swa tsandza. Swi tsandzile a swa ha tsandzi se swi hete na ku tsandza. Hi ku la i ku faka tinsimbi ku tala lexikulu xi lavekaka laha for sweswi i crane. Crane kota ku tlakula va prepare tinsimbi ku vekiwa thangi ntsena. I tsandze hi ku hayara crane. Sungula ku tirha nyana hi tirha hi ti August hi September hi ku October na ri na problem
ya material hi ku material a yi nga kumeki nkarhi wun'wana u kuma ku va ku xota tiphayiphi vuxaveni va ti landzala ku na problem ya skaveti va skaveti a xi na diesel ku landziwa hi 20 liter nkarhi wun'wana 40 liters hi pa hi staka kuma swa loko u tirha nkarhi wun'wana vo ma 3 to 4 hours nkarhi wun'wana hi swi na ku tirha la ka vo ma 12 na nhlekani ene vanhu lava hi tirhaka na vona xikarhi ka ku sungula a hi twanile ku everyday va fanele va bala a hi twanile swa ku hi holela mali munhu everyday mara munhu just imagine a fika a tirha 2 hours kumbe 1 hour kumbe nkarhi wun'wana u endle yindlu yin'we a endla ti-house connection nkarhi wun'wana u endle 2 ya tona lexi nga ko hi mantelana a nga na ntiyiso a ku na xi nga ta xi khuluma xa ku xi endleka i hembile ngopfu la ndleleni laha hambi hi matirhelo laha leswi swa timithara leswi swi nga laya i swa khale leswiya a hi swi tivi swa swi kuma kwini a hi swi tivi swa kumbe ti-engineer ta masipala loko ti famba ti cheka ti vona yini leswi swa khale swona loko hina hi fanekele hi tirha excavator lexi kuma ku wa xi na diesel nkarhi wun'wanyana tiphayiphi a ku na material a ku na lexi hina a nga hi fambisangi kahle vele hi ku ya hi ku murate nga murate 1 out of 10 a ni tivi swa ku masipala i nyika njhani munhu project a nga ri na mali na mavandla ya tipolitiki va ri a va swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini mukontraktara a hakeriwile mali a nga hetangi ntirho ya hi report leyi nga le maphepheni leyi nyikaka hi masipala yi komba swa ku mindyangu leyi nga kuma tiphayiphi i 340 mara tanihi vandla ra EFF hina hi nghenile hi ri tikhanselara hi endla site visit la mindyangwini ya role hi kuma swa ku miti leyi nga fakiwa less than 100 hi yile khansela ya debata a issue leyi loko hi debata issue leyi a hi kumeka ku pfuneka mahaxi hikokwalaho ka ku hina hi ri tikhansela ta EFF yo va 8 a khansela opposition hi 20 something vona i a majority loko hi karhi hi debata va ku byela straight ku a wu nge endli nchumu let's go and vote and then loko hi vota vo as majority and then va wina just like that so loko va wina obvious report suka council adoptiwini hi majority ku nga vona and then hi famba ya ka audit fika yi pasa audit ni masipala lowu nga hakela wu tikomba wu hlamarisiwa hi ku va ntirho wu nga helangi wena matsaka hi ntirho lowu a nga wu endla so far a hi tsaki hi mhaka ya yini mwaxi le sayitini ku na maphayiphi anera emaphayiphi lamaya phela mana loko ma karhi ma tshame esayitini mpfula yana ra hisa ma vaviseka swi nga endleka loko hi fana hi tlhelela ndzhaku hi kuma ku maphayiphi lamaya a ma ha tirhiseki swi vula ku is going to be swi ta phinda swi hi durhela futhi thangi ri lo tshama leyi esayitini tanihi ni hlamuserile mwaxi a hi tivi loko ri swa 999 ri nga vekiwanga ene vanhu va nga ri le ku kumeni ka mati a swi hi tsakisi mwaxi sweswi masipala wu tikomba wu nga swi tivi leswaku wu fanele wu lavela tlhelo rihi ku kuma mukontraktara hina leswi hi lavaka swona ku hlangana na ti-email leti a hi tshama hi mu rhumela to hi kombela u vuya sayitini u ta u hetisa project because project leyi i ve na xikongomelo xa ku amakumu ka siku vaakatiko va rhole va fana va kuma mati so hi ku komisa mukontraktara u balekile i siye project yi nga hela hi marito man'wana ni vula swo swa ku mukontraka u balekile a siya project yi nga helanga loko hi vuya emavhengeleni vaaki a va swi twisisi leswaku mukontraktara u yi kume njhani thendara handle ka vuswikoti sweswi vaaki va vona onge leswi nga endliwa emigangeni wa vona ku va matshopetana loko masipala wa ha hlotana ni mukontraktara maxangu ya vaaki va le role ya ha ya emahlweni vaaki van'wana a va swi twisisi leswaku project leyi yi fike yi jila kwihi va lo hi vekela tiphayiphi leti loko languta la a va swi testa na mato lama va lo sisa just like this ku va celacela tiholi teti na ku sa tiphayiphi letiwa mukhuva wolowo la ka vo August last year until namuntlha lava maybe na van'wani va vatirhi va swi hola va ha ri ku rilarileni se hi nga swi tivi swa ku hi ta rila hi mati kusuka fikelela nini loko na vo vatirhi lava nga holi se hi nga swi tivi swa ku fanekele hi rila njhani hi rilela ka mani futhi because project leyi vi leyi a hi na tshemba ra ku va ta hi nyika mati mara loko va fika vo va lo hi edela tinkingha henhla ka tinkingha leti hi nga na tona va hi tsemela magezi hi va na swirilo swa magezi from that time va fika
un'wana na un'wana ri like gezi lava nga ndlulaka ku va na swirilo va hi celela migodi la mapatwini hi nga koti ku famba sweswo ku loko va fika vo fanekele wo sala wo lunghisa until na namuntlha ri lava hi nga rindzela ku va ta hi hlamula swa kahle ku humelela yini because ha swi vona swiphayiphana hi leswi un'wana kwala hi na switendara van'wani va na swo switendara hi nga swi tivi swa ku yi swi fambisa njhani project leyi ku ri laha hi fambisa swilo swin'wana swi helela hale kun'wana swi nga heleli se swi hetelela swi hi bate nhloko yi nghena lembe ra ku hela phayiphi leyiwa ene hi xitshembiso xa yona a hi tshembiso xa ku ta huma mati se hi hlamala hi na mati a hi na nchumu ene ku fikela sweswiwa na mufaki wa yo phayiphi leyiwa loyi a khome project ya kona a hi mvoni timbi ta hi ta vava hi ku hi le kumeni ka mati leyi nga na yoho ya tiko leya khale a yi humi mati leyi a hi tshembiso swa ku hi ta kuma mati ka yona hi leyiwo yo va xipoko kokwana a hi vaaki ntsena va rilaka hi phurojekiti leyi kambe ni vatirhi kusukela last year hi gcine ku hola hi August a hi size hi hola sweswi na 7 months hinkwayo a hi holi ene kusukela hi lave na ku hi vita khanselara futhi leyi hi kumeka hi byela ku a hi holi se hi lava ku tiva ka yeswa ku hi kumeka hi kumeka hi ya thewukela na se a ku fanele hi thewukela hi ku loko ina hi nga thewukeli va ta yiva swilo swa yena a thewukela every day hi pfuka hi ta kokwala ntirhweni wa yena a ku na lexi xi humelelaka yo titela ku a hi swi tivi swa ku na mali ya koho i ta hi nyika kumbe a nge hi nyiki na hi ku kusukela loko hi va hi ngenile a kumeka a nga ha hi nyiki a hi dyi nchumu mara hi fanele hi ta laha hi ta tirha a wu nge tirhi phela u nga dyanga nchumu hi ku sweswinyana hi nela ku hola i hi byela swa ku hi faka claim contractor hina ya tisapo a yi te hi ta hola loko ku fanele ku pfala thikithi hi faneke u hola leswi nga ta ku tirha swona nkarhi wolowo a va zanga va te hina hi ta hola loko ye a claimile no a hi zange vitani contract se hi swi tivi swa ku leswi swi ri so hina ha pfuneka kwini ka masipala se hi yini hi rhume munhu ya ku sungula ka masipala hi tiyela hi ri hinkwenu va tlhela va ta lava ka masipala leswi va hi byelaka swona ndo vona nga ku va le ku xaveni ka nkarhi swi tikomba nga ku kumbe vo va na vuxaka byo karhi na ye mantirana lweyi se hi ku ya hi mina a ni voni ri ku pfunekeni hi ku a va hi nyiki time frame ya straight swa ku siku ra so a va pledge a va tsale hansi va hi tsala document leswaku ta hi byela hi nomu se hi karhela ya laha xixaku ta hi nomu hina a va tsali letter kumbe hi tsalela something swa ku date ya so ku ta endleka swa so loko leswi endlekisaka swo a ku lexi nga ta pfuka xi endlekini la role laha swi tikomba nga ku ye mantirana u ta ku luteni ka mali la famba masipala wa hlamarisiwa hikuva mukontraktara a tsandzeke ku hakela vatirhi ni hambileswi va nga n'wi kolotiki nchumu reason yoleyo muhaxi a yi amukeleki because tani ndi vula ku hina a hi mukoloti ma swi tiva ku vo n'wa tikontraka ka ku tala u kuma ku van'wani va va na nkateko wa kuma ti-project ta ku vona ta kuma ku u na project timbirhi tinharhu kun'wana na kun'wana so ku na leswiya swa ku sometimes u kuma van'wakontraka u ta teka mali ya project yo karhi a lava ku funda project yo karhi swoswo leswo a hi nkingha ya ka masipala se mi rini ka masipala sweswi ka masipala hi ku masipala a hi kumeli munhu a nga ta yisa mahlweni ntirho masipala a vona ku ntirho lowu wa ku va a tisa mati la ka muganga wa humelela ndi vona nga ku swi ngo municipality kumbe vona va timanejara munhu a nge fiki la ku hlamula a ku bye swa ku manje munhu loyiwa loko yo khansela yo terminate contractor i ta hi siwa njhani ka sama time frame na that's my problem hi ku loko mi ri na time frame ma twana ku leyi date ya so loko tsandzeka ntirho u nga heli kumbe u nga swi koti ku finala va fanele va ku tekela kumbe va ku terminate because wa tsandzeka se sweswi a nga baleka a ma ha ri na matimba yo endla nchumu matimba ma kona muhaxi because lexi nga kona because u tsaleliwe ti-email ka ku tala so lexi hi nga decide ku endla xona hi chave ku ri loko ho decide timhaka ta ku hi terminate na wa pfumela ku hi fana hi terminate mara loko hi langutisa laha hi nga koho sweswi rendzo leri hi nga ri famba ku fika nkarhi wa sweswi hi vone ku fika hi ya hi terminate swi ta phinda swi durhela masipala
because loko hi terminate u fana a huma sayitini hi kuma mu-subcontractor wun'wana a ta a sungula project and loko a sungula u fana a re-establisha site i timali tin'wana leti hi kalaka hi nga ri na tona so mara lexi hi nga busy hi xo muhaxi i ku hi kombele mu-consultant engineer ku ri a hi kumela subcontractor ya ku ta a ta hetisa ntirho lowuya leswi va nga busy hi swona muhaxi hi mhaka ya ku va karhi va endla vulavisisi ku ri ku sele yini va swi quota na ku swi quota ku mali leyi nga ta tirha ku hetisa ntirho lowu na vo lavaya va kolotiwaka sayitini i ta va mali muni. Loko masipala wu nga swi tivi leswaku wu fanele ku lavela tlhelo rihi hina hi burisana ni mukontraktara endzhaku ka mavhengele. Hi tlhela hi mamukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka project ya mati emugangeni wa le Role eBushbuckridge leyi nga tshikiwa empfhukeni. So ntirho a wu fanele wu hele hi March 2024. A wu fanele wu hele hi 2024 March. Ivi ku extendiwa to June 2024. So i yini xi nga tsandza ku ntirho wu hela ku ri na extension? Muhaxi loko project yi karhi ya mahlweni mukontraka u sungule ku hlangana na swiphiqo swa timali and a nga ha koti ku ya mahlweni i nge ni hlamusela swa ku swi teta a hlangana na ti-challenges toleto masipala a nga mu koloti mi n'wi hakele mali muni mukontraka ku fika ka nkarhi wa sweswi hi mu hakele 30 million so swi vulaka ku sele 7 million na swimalana ehenhla ka yona. Xiyenge xa Ngula ya Vutivi xi kote ku kuma mukontraktara loyi a nga sukela project yi nga helangi. Mukontraktara wa tiyisisa leswaku himpela u hakeriwile 30 wa mamiliyoni ya tirandi kambe u tsandze hi ntirho. As a matter of fact, by now the project should have been finished, and I must not beat around the bush and say. Stanley Sidibe wa amukela leswaku ntirho a wu fanele wu herile sweswi kambe u ri ku vile na swirhalanganyi swo tala leswi katsaka ku va na khampani yakwe yi ve na swiphiqo swa timali. The company itself had its own financial challenges that made it very difficult for the project to be completed on time. I hear you say your company also had financial challenges. Hi n'wi vutise ku ri swi ta njhani leswaku khampani yi va ni swiphiqo swa timali ku ve masipala wa Bushbuckridge wu byele xiyenge xa Ngula ya Vutivi leswaku Sidibe u hakeriwile mali leyi ringanaka 30 wa mamiliyoni ya tirandi. Money related issues when you have got 30 million. No, unfortunately it doesn't work like that, my brother. In construction Sidibe wa tiyisisa leswaku himpela u hakeriwile mali yaleyo kambe u ri yi ringane ntirho lowu a nga wu tirha ku fika eka nkarhi wa sweswi. But they did pay you the 30 million, right? Yes, they did pay all the certificates that we submitted of work done. In short, what failed you from completing the project within the initial 8 months that you were given? Yeah, like I was saying, one of the reasons we approved the extension of time was the issue of too much rain. Hi tlhele n'wi vutisa ku ri i yini xi nga n'wi tsandzisa ku heta ntirho. Sidibe u ri timpfula ta matimba xikan'we na switereke hi vaaki mayelana no thoriwa ka vatirhi va ti-subcontract swi va salerise ngopfu endzhaku laha va nga boheka ku endla xikombelo xo engeteriwa nkarhi lowu a va fane va hetile hi wona. Issues when it comes to subcontractors and all those kind of things. We took all those things into consideration and made an application for extension of time. Hi January lembe ro leri loyi a fambisaka project leyi kumbe leswi swi vitanaka project manager u ve a mutsalela email ku ri buya sayitini u ta hetisa mali u ta hetisa ntirho because a hi ku koloti u nga hi byeli timhaka ta ku we u na swiphiqo swa mali because masipala a nga ku koloti and then a tsalaka email ye a hlamula hi ti 13 a ku ndi ta no hi ti 10 hi tsale email ivi hi mu byela ku ri hi mu nyika 7 days ku ri a vuye sayitini hakanene u ve a vuya sayitini emuhaxi I think hi vo ti 13 kwala ya
u lo fika a ta khula a cleara site laya na laya mara a nga vuyanga a ta endla ntirho. Vandla ra EFF ri vula leswaku mali leyi nga hakeriwa a yi fambelani na ntirho lowu nga ndliwa. Sweswi karhi hi vulavula Mahashi contractor a nga kona a nga tiveki swa ku kwini. A project it's almost 3 months hi pfaliwini a ku endleki nchumu a ku humeleli nchumu na yo mindyangu leyi nga fekeliwa tiphayiphi leyi nga less than 100 a yi le kumeni ka mati a ku le ku endleni ka nchumu a ku humeleli nchumu. Swi nga leswi lexin'wana lexi hi chavisaka no hi hlamarisa ngopfungopfu hi ri opposition party ya EFF i ku masipala u kotile ku hakela mucontractor mali yo ringana 30 million. Loko a n'wi nyikile mali yo 30 million but loko so u yi weya xikan'we na mali na ntirho lowu a nga wu endla ntirho lowu nga wu endla ku fikile le ka 20% and then vona va kotile ku n'wi hakela mali yo ringana 30 million. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.